Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna ma kellu xejn xjajt lill-eluf ta' Maltin u Awċin li qed jgħixu fil-faqar u li fl-aħħar 3 snin komplew jiżdiedu meta s-sibt filgħodu indirizza konferenza tal-aħbarijiet biex jiftaħar dwar ekonomija b'saħħitha. Waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Parlament, Net News staqsa lill-Ministru kif jista' jitkellem dwar ekonomija b'saħħitha jekk kemm ilu Ministru tal-Finanzi żdiedu bi 12,000 il-persuni fil-faqar. Bil-Ministru Scicluna jiġġustifika l-eluf fil-faqar billi jgħid li taħt gvern laburista il-faqar stabilizza ruħu. Il-daw 12,000 persuna li żdiedu fil-faqar, x'tgħidilhom meta tiġi hawnhekk tiftaħar li hemm ekonomija b'saħħitha? Il-faqar stabilizza ruħu. Wara l-konferenza tal-aħbarijiet komplejna nipprovaw nistaqsu lill-Ministru Scicluna x'messaġġ wassal lil min qed jgħix fil-faqar la darba jgħid li l-ekonomija sejra tajjeb. Imma l-Ministru Scicluna ma kellu xejn x'jgħidilhom. Ministru ma weġibniex però l-mistoqsija tiegħi. Tħossok komdu li hemm nies għadhom fil-faqar u inti qed tiftaħar b'ekonomija b'saħħitha? Però ma nistax nagħmlu mistoqsijiet għar-radju. Ministru, ma weġibniex. Ministru ħansaqsik mistoqsija sempliċi. Lejja, press conference ħansaqsiha u press conference. Ministru, tħossok komdu tiftaħar bl-ekonomija b'saħħitha u n-nies għadhom qed jgħixu fil-faqar? Ma weġibniex imma. Mario, wieġbek u l-press conference biċċat. Mhux li qed tinjora Ministru l min qed jgħix fil-faqar. Mistoqsija u l-Ministru. Dejjem weġibnikom. Ministru ħansaqsik mistoqsija jekk jogħġbok. Tħossok komdu tiftaħar jimporta. Mario. Ministru. Wieġbek, Mario. Ibatli. Għalfejn taħrab mill-mistoqsija, Ministru. Taħseb li wieġbek, Mario. Lex, press conference u jaħasra. Grazzi. Mario Frendo għal Net News.